Emisiju tonski realizira Marijan Čagalj, glazbena urednica je Jelena Balent, vijesti uređuje Boris Bogić, a ja sam Jelena Ucović. Prvi dio emisije bit će Swing, gošća nam je Neda Parmać, naša jedna od sestara iz skupine Gelato Sisters. Uzor su im Andrew Sisters, pa ćemo s njima početi prvi dio emisije. U drugom dijelu emisije pridružit će nam se gospodin Radoja Ivičić, koji sutra organizira Country Line Dance u Albaharijevoj na Knežiji. Što se čeka? 1 i 2 i 1 i 2 i 3. Plesnjak. Naš gost drugog dijela Plesnjaka, drugog dijela večeri je tajnik udruge za promicanje Country Line Dance kulture, gospodin Radoja Ivičić. Gospodine Ivičiću, dobro nam došli, dobra vam plesna večer. Dobro večer, pozdrav svim slušateljima i ljubiteljima countrya, naravno. Došli ste nam u kaubojskim čizmama. A evo, morao sam. Ovo su za ples ili su za hodanje samo? Ovo konkretno nisu za ples. To je razlika u peti, postoji plesna peta, a ovo je peta za, ajmo reći, svaki dan. Sad bismo možda, kad sam već pogledala vašu obuću, krenuli onda od nje. Najvažniji je, kažu oni koji se plesom bave, kontakt s podom, ne izgubiti kontakt s podom, to je izvor ravnoteže, lijepoga držanja. Ljudi obično kad plešu se usmjere na torzo, pa glava, pa rukama nešto rade, sve to super. Ali pravi plesači znaju da je početak plesa u dobrom kontaktu s podom, a znam da se u vašoj udruzi brinete, odnosno između ostalog, a reći ćemo večeras što sve promičete i dobru kaubojku, ne? Da, obavezno. Kakva treba biti u plesu? U plesu je u stvari, country line dance je jedan od, da kažemo, rijetkih plesova gdje nije dobar kontakt sa podlogom, nego su jako bitno da su džonovi potplati dole, da su u stvari kožni. Zato što je jako bitno nekako to što kažemo sklizanje i sklizanje po površini je bitnije od dobrog gripa. Zato što jako velika većina koraka zahtjeva malo nekako slajd, pomicanje vamo tamo, tako da je jako bitno u biti da čizma može kliziti više po drvenom podu, nego da ono baš ima dobar, da kažemo, grip, stabilan. Noga radi kao malo bi, malo ne bi, naprijed i nazad, kao ajde plešem, ali skoro da i ne bi. Ne znam kako bi to rekla, ima to neko frajersko okljevanje, nešto opušteno, nešto kaubojsko, naravno, u tom plesu. To u stvari je nivo prema kojem ide netko kad počinje plesati country line dance, zato što u stvari taj nekakva, što mi njegujemo malo starija country glazba i nekakve klasici, nekako promiču taj nekakav, da kažemo, barsko plesanje. Znači to je povezano više sa nekakvim užitkom, sa nekakvim druženjem, gdje nije baš nekad ni bitno 100% poštivanja nekad i plesa i koraka i to, više je to nekako onako opušteno. Najbitnija stvar kod nas je uvijek kad neko kaže joj šta ako pogriješim, samo plešeš dalje. Znači apsolutno je to, nije nikakav problem, nije nikakav smak svijeta, jednostavno to je ta nekakva zabava i to je nekakva ta baš to, opuštenost. Ako postigneš tu opuštenost, to je to. Traperice imate na sebi, cure obavezno, dečki isto, ne? Cure dečki isto. Jedna razlika je što za country, znači country line dance, ta nekakav western, traperice za muškarce moraju biti vrlo široke, da bi čizme mogle stati ispod dole, jel tako? A dame obično uzimaju što uže da bi mogle staviti u čizme. Tako da to je ta nekakva razlika jedino. A osim toga, drugih preferencija nemamo, ni brendova, ni boje, ni ništa. Naravno, klasično plava, denim, to je to. Košulja? Košulje jesu posebne, znači moraju biti jako prozračne, mora biti stvarno pamuk, jer to je ipak jedna, hajmo reći, vježba, jel tako, naporno je. A tu su i oni klasični western krojevi, dupli džepovi, šavovi u bojama i tako, to je onak dosta malo zgodno, zna biti, baš ne graniči sa kostimiranjem, ali je zanimljivo, da, specifično je. Šešir? Šeširi su posebna priča, tako je, da. Šešir je u biti dosta bitan, nije to sad samo nekakva pomoda, da kažemo, sad nekakav zbog izgleda. Jako puno koreografija i plesova u biti uključuju šešire, ili skidanje, ili naginjenje, ili dodirivanje šešira i tako dalje. Tako da, tu se isto naravno razlikuje, postoji zimski, ljetni šeširi, zimski su od vune, ljetni su više od slame ili od papira se čak rade.
da budu prozračni, naravno. Tako da, naravno, ako si negdje u 8. mjesecu pa se to sad pleše nešto dobro na nekom festivalu, onda baš vuneni šešir nije neka dobra ideja. Današnje tinejdžerice, kad biraju ljetnu haljinu, pa onda mama pita, ali čekaj, nemaš fine cipelice, sandalice, nemaš uz nju vele one, čizmuću. Dakle, kaubojka i u sred ljeta ide. Kaubojka i u sred ljeta ide, da. Pomoć u toj modi, jedno zadnje 2-3 godine je krenulo, nekakvoj mainstream modi je krenulo, pogotovo u ženskoj modi je krenulo taj nekakav western, ajmo reći, se počeo pojavljivati što se tiče i šešira ili nekih ljetnih haljina i čizama i to svega, to je nekako dosta diglo svijest o tome svemu, tako da je to dosta stvarno pomoglo i puno je lakše, možemo reći, jednoj mladoj dami koja može obući ljetnu haljinu, staviti šešir, izaći u grad, njoj je možda malo lakše nego, na primjer, ako ja sad stavim šešir i odem, ne znam, u centar grada, idem na kavu, to bi ipak malo izazvalo neke druge reakcije. Da. Ne, mislim da su dobre novosti su dobre novosti, osim toga to je novost i sami ste rekli podizanje svijesti o tradiciji countryja koja je došla preko bare. Sad, čizma je u countryu kult. Vjerujem da zagriženi ljubitelji country plesa i country glazbe znaju svaki osobno kakvu čizmu preferira. Nije isto kakav je njen prednji dio, kak se to zove? Pa možemo reći špic. Da. A kakva je peta? Postoji block peta, postoji country peta. Uputite nas u kratkim crtama. Pa u kratkim crtama da, oblik čizme je dosta bitan. Osim nekakvog oblika, da kažemo, pete i špica naprijed, dosta i visina čizme bitna, postoje jako visoke čizme preko lista, postoje vrlo niske. Naravno, tu nema neke velike razlike što se tiče plesa, ali za ples u biti najbitnije je peta, zato što, znači, ili što kažemo western ili kubanska peta koja je onak malo iskošena i ti je taj potplat koji se radi, eto kažemo, od kože da bi to ipak nešto klizalo sve zajedno. A sami špic, čujte, puno je lakše plesati ako nema baš pretjerani špic, naravno, naprijed, jer možeš zapet sam za sebe. Sve se to nekako vraća na osobnu neku preferenciju. A kaj je s visinom pete? Dečki, cure, tu se razlikujemo, ne? Pa tu se razlikujemo, ali i muška peta je dosta visoka. Znači tu isto pričamo. O koliko centimetara? Pa bar 3-4 centimetra. A cure 6 čak? Cure čak idu i do 6, da. Tako da to je dosta bitno i ljudi kad se obično počinju baviti Countryland Dance, onda kažu, pa jel baš mi trebaju čizme? Pa ne trebaju ti. Onda ljudi počnu plesati u tenisicama, u bilo čemu i onda s vremenom kad probaju čizmama više nikad u biti na obični trening ne idu bez čizama jer je osjećaj drugačiji. Znači, što boja čizme i što čizmeni reljef ili ukras i one zakovice govore o čovjeku? Pa tu sad imamo jednu stvar koja isto povezuje se sa klasičnom modom, to su nekakve da boja remena, boja čizme bi trebala biti ista, osim ako si u Teksasu ne moraš, tamo možeš kombinirati bilo kakve boje. Tako da to je nekakva onako, nema tu nekakve bitne stvari koja boja ti se više sviđa, naravno sve neke nijanse smeđe su nekako više ležernije, crne su onak više malo, naravno, da kažemo, formalnije izgleda. Crvene su divne, jako je teško naći mušku čizmu crvenu, pogotovo ako ima veliki broj noge kao ja, ali recimo djevojke znaju često uzimati crvene čizme, to izgleda stvarno super. Plesnjak. Out on the floor, the boots hit the beat. Zagreb City, where the dancers meet. Cowboy hats, denim tied, what a sight. Barn floor molesters, feeling oh so right. Barn floor molesters, yeah, yeah. Dance all night, dance all night. High and bright, fiddles playing, the rhythm's tight, boots stomping hard, heart so light. Every twirl, every turn.
in the air. Clap to the sound. Feet keep moving. Rocking the ground. Barn floor magic all around. Country love we finally found. Moving high and bright. Plesnjak. Obuli smo se i obukli i pripremili za Country Line Dance koji u Zagrebu njegujete upravo vi. Koliko ima klubova ili plesnih grupa koje će se sutra sastati u Albaharijevoj na Knežiji u prostoru mjesnog odbora i plesati? Pa ovako, da, mi smo znači u Zagrebu, Barn for Molesters, mi u ovom obliku postojimo od 2024. Ja osobno sam počeo 2003. Znači prije 23 godine sa strancima. U biti tad je u stvari došao Country Line Dance u Hrvatsku jer su neki strani turisti dolazili koji su se tim bavili. Ja sam ih upoznao u jednom hotelu u kojem sam radio i tako smo u biti nekako počeli se tim polako baviti godinama, pomalo, ali evo 2024. smo se mi oblikovali u udrugu i krenuli to službeno. Mi nismo plesna škola, mi smo doslovno udruga koja više uz sami ples njeguje i druženje i putovanje na festivale i druženje između treninga i odjeću i cijelu kulturu, znači i glazbu na jednom drugom nivou, da kažem. Nas je sad trenutno, imamo 70 aktivnih članova koji treniraju u 5 grupa, sve se odvija na Trešnjici. Mi smo trenutno biti najveći i jedini tog oblika u Zagrebu i okolici. Osim nas postoji još samo jedan klub u Istri koji se bavi na toj razini tim, koji isto nisu plesna škola nego baš udruga za Country Line Dance. A evo, sutra znači održavamo naš 7. hoedown. Hoedown to je jedan američki izraz, hoe je jedna vrsta motike. Pa onda kao kad se spusti motika na kraju radnog dana, onda se pleše. Tako da je to hoedown. Mi sutra imamo 7. hoedown po redu, koji je evo prvi put otvoren za javnost, za sve ljude koji žele doći. Imamo veći odaziv od klubova iz Slovenije, zato što u Sloveniji ima jako puno Country Line Dance klubova i imat ćemo neke goste iz Mađarske, iz Italije, tako da 10 klubova dolazi sutra, evo, skupit ćemo se i to je jedna klasična plesna večer. Kad počinjemo, kad završavamo? To je dosta striktno, to je onako, ljudi obično misle, to je dosta ležerno, pa se to sad čaga, pušta se glazba, to tako baš i nije, pošto sve plesne liste se znaju unaprijed i zna se točno, plesna lista počinje u 18 sati, zna se sa kojom koreografijom, koja je iza koje, sve se zna, od 18 do 23 to traje. Tako da, evo, bit će zabavno, nadamo se. Da, to je zapravo jedna Country Line Dance zajednica u Zagrebu. Vjerojatno se više manje svi poznajete i društvo ste škvadra i izvan plesnog ili dalje od plesnog podija. Spaja vas očito Amerika i američka country kultura. Da, ne, je li to meka? Ne znam, kad imam goste koji obožavaju rockabilly, onda imaju svoje gradove koje vole, koje spomenu. Je li to tako kod vas? Naravno mislim na Ameriku, na američku kulturu, filmove, glumce, glazbu, ili ste se vi potpuno učahurili u Europi, u Zagrebu, u svojoj kulturi? Kako te stvari funkcioniraju? Sve počinje i završava sa Nashvilleom, tu nema dilema, znači Nashville, to je to, Texas je ipak ta nekakva prestolnica, da kažemo, svjetska za line dance i za country glazbu općenito, za sve grupe i podgrupe, tako da, naša meka bi možda bio nekakav, ili možda Memphis čak, ali više je to Nashville i svi nekako priželjkuju kad može da ipak malo, da bar jednom ode, da malo vidi kako bi to izgledalo na nekakvom, da kažemo, izvoru. Country Line Dance potiče iz SAD-a, mi i njegujemo
taj country line dance, što mi zovemo old school, znači stariji. Poslije su se razvili neki drugi tipovi, znači katalanski line dance, isto koji ide country, ali oni više vuče, mi kad se šalimo onda kažemo prema akrobatskom rock'n'rollu, već to vuče malo. Irska recimo, oni imaju svoje line dance koji ima neke korijene u countryu, ali nije. Tako da znači to se polako širi kroz svijet i postoji, ali ono s čim se mi pokušavamo zadržati, to je taj neki stari iskonski, baš ono western glazba, američka. Naš večerašnji gost je gospodin Radoja Ivičić, koji sutra organizira prvi zagrebački Country Line Dance Show u Albaharijevoj u prostorima mjesnog ureda. Inače, njegova udruga se zove Barn Floor Molesters Zagreb Country Line Dance. Još jedna stvar, a nakon toga razgovarat ćemo sa svojim gostom u Plesnjaku Radio Sljemena. Plesnjak. Rekli ste, naporno je na vježbanju, čovjek to nikad ne bi rekao, postoje li talenti i antitalenti za country line dance, postoji li određena razina tjelesne forme koja je nužna i postoje li smetači, ne znam, postoje li ljudi kojima se ljubazno treba reći plešeš u zadnjem redu. Da, kod country line dance je to jako zanimljivo. Mi obično mi svaki 6 mjeseci počinjemo novu grupu, uvijek je ista priča, to je kad ljudi dođu na prvi sat, onda oni malo nesigurniji stanu iza i onda im mi odmah kažemo, gle, u country line dance za 30 sekundi ćeš biti prvi red, zato što se sve okreće u krug. Tako da džabe ti je, nema tu što se ja ću stati naprijed, ja ću stati iza, to apsolutno ništa ne pomaže u ovom slučaju, tako da od toga ništa. Da, je naporno, uvijek se, naravno mi isto imamo program po kojem se radi, iako nismo plesna škola, ali imamo program po kojem se radi i on polako, pa možemo reći, ide od lakših, fizički lakših plesova prema težima. Ono što je kod nas jako zgodno, što svi koraci, osim što sve koreografije imaju svoje nazive, tako i svi koraci imaju svoje nazive, znači svaki korak ima svoje ime. Dajte nam neka imena. Da, to je John, Mary. Ne ta imena, da, znači evo recimo, ako je netko se bavio aerobikom ili nešto, onda zna da, na primjer, kad ode na aerobik, da je postojao taj neki korak koji se zvao i tamo grapevine. Desna noga, lijeva iza, pa onda nazad, jel tako? Točno, da, sjećam se u magli. Tako je, da, isti taj grapevine postoji i u line dance-u. Tu su različiti kikovi, skafovi, znači to su sve nekakvi nazivi i ono što je biti jednostavno kod nas, što ljudi kad vide naprednije plesove, malo se uplaše pa kažu, ja ovo nikad neću moći savladati. Ali poanta je što mi radimo sistematski i u biti kad neko odradi nauči jednostavnu koreografiju koja se država 4 različita koraka, ajmo reći, ti koraci se ponavljaju i u sljedećoj koreografiji, samo možda malo drugačije, tako da što duže ljudi treniraju, sve brže shvaćaju i brže savladavaju teže koreografije. Dakle, izazov je više koreografija, a manje težina koraka ili broj potrošenih kalorija. Tako je, da. Znači postoje 1000 koreografija u svijetu, mislim, to je jednostavno strašna baza, na svu sreću postoji 2, na svu sreću internet, jel tako? To kad smo mi počinjali 2003. nije bilo ni YouTube-a ni ničega, morali smo svi pisati po papirima, da to nešto zapamtiš, nije bilo snimim se mobitelom pa imam. Danas je to ipak lakše, postoje 2 velike baze u svijetu, internet online, naravno, kojima se može pristupiti, vidjeti sve te koreografije. Stvarno postoje 1000 različitih, neke su prihvaćene u cijelom kulturi, neke nisu, prošle su nekako, ajmo reći, nezapamćeno i tako, neprimjećeno. Mi sad trenutno odrađujemo nekakvih otprilike 100 različitih koreografija kroz naših 5 grupa, što su naravno od lakših do kompliciranijih. A naš večerašnji gost je zagriženi country plesač i ljubitelj country glazbe, country line dance, organizira u Zagrebu gospodin Radoja Ivičić. Čućemo ga nakon jedne pjesme. She said I seen you in here before. I said Plesnjak.
To je važno. Budući da je ovo grupna aktivnost, evo i prije sam spomenula želju početnika ili onih koji su uključeni da ipak ne smetaju, ne? Dakle, postoji osobni plesni, kako ga zovete, prostor između plesača. Vjerujem da je to nešto što ne bi trebalo narušavati. Apsolutno. Znači, pogotovo na treninzima je to malo drugačije. Na treninzima je to normalno, guraš se, sudariš se s nekim, to je sasvim normalno. Na nekakvim eventima gdje se putuje na plesnim večerima kao i na ovoj našoj i na festivalima se to ne radi. Znači, postoji sredina plesnog podija i ako postoje najavljene koreografije, zna se točno koja je sljedeća. Ako ju znaš, ideš u sredinu i plešeš ju. Ako je ne znaš, stojiš sa strane. Znači, ne guraš se u sredinu, ideš za vrijeme, ne znam, dok se radi plesna večer, ne ideš učiti taj ples u tom trenutku. Da, to je ovo što smo rekli, malo grubo zvuči, ali da, ovo ne smetaš. Znači, ako znaš, ako ne staneš sa strane, zapamtiš, naučiš za sljedeći put ili ponoviš i onda sudjeluješ. Kako biste vi prepoznali iskusnog, pravog line dance, country line dance plesača? Kakvo on ili ona ima držanje? Kakvo držanje mora naučiti imati? Dakle, tu ne govorimo ni o kakvoj ukočenosti, ni o kakvoj uspravnosti brade, ramena. Što treba? Kakav treba postati? Pa tu je stvarno manje je više. Znači, tu je stvarno i taj nekakav stav i neka samopouzdanost. Recimo, ruke su jako bitne, kod nas su ruke jako bitne i to na vrlo u biti suptilan način da rukama skoro ne radiš ništa. Znači, ruke su ili u džepovima ili su palci u džepovima. Znači, to je ta nekakva smirenost, lagano i manji koraci su uvijek na kraju. Ljudi obično kad počnu dolaziti na treninge i kad krenu se baviti country line danceom, onda žele naglašavati svaki korak, žele da to bude ekspresivno, da to sve izgleda, a u stvari je to zna biti kontraproduktivno, ritmovi znaju biti dosta brzi, nema se toliko prostora, imaš samo, ne znam, metar do svog kolege pokraj sebe, koji isto pleše, tako da u biti manje je stvarno više i ta nekakva smirenost i što mi kažemo, evo ga pleše, ko da diše, onako normalno mu je to prirodno dođe. To je nešto što dođe s godinama, to stvarno dođe. Ili jednostavno si rođen, možda talent, pa onda ti jednostavno sjedne odmah, ima i toga i to je zaista divno kad tako upoznaš nekoga. Upravo ste opisali najveće, najkarizmatičnije glumačke, plesne legende u bilo kojoj vrsti plesa, u bilo kojoj zemlji. Koje su vaše ikone, glazbene, filmske? Kakvi mladi žele biti kad odrastu u vašoj zajednici? Postoje recimo dvije institucije, jedna u Americi, jedna je u Velikoj Britaniji, jedna su Country Music Awards, znači nagrade za country glazbu gdje u biti najveći dobivaju nagrade za albume godine, za, naravno, kao Grammy, kao Oscar, kao bilo koja druga sustav nagrada. I tu se u stvari vidi da polako se nekako ulazi ta nekakva, da ne kažem, čak zna ići do hip-hopa u Americi i definitivno neka pop glazba ulazi polako u country i tu sad postoje neke struje dvije koje jedna brani klasični pristup country glazbi od Alan Jacksona, od George Straita, od znači tih nekih izvođača koji su u biti napravili to što je danas country, a postoji naravno neka struja mladih koji bi htjeli čak i plesati, baviti se line danceom, country line danceom, ali da to ima uplive današnje glazbe, da su tu ne znam, ajmo reći sad nekakva Beyoncé sa svojim pokušajem country albuma i sve je to bilo, recimo evo baš u njenom slučaju kad smo ju sad dotakli, sve je to bilo upitno, dosta se to nekako gledalo čudno i onda na kraju kad su došle godišnje nagrade vidiš da to baš i nije nekako prihvaćeno. Ok, to je zgodno za Billboard, za nekakve top liste, za radio, za to je to, za YouTube, za gledanost fora, ali onaj kor ispod ko bi trebao to sve prihvatiti jednostavno nije prihvatio takvu glazbu. Tako da to je sad stalno nekakva borba između, valjda vječna, između mladih i starih, ne godinama, nego po nekakvom ukusu. Evo. Mi se trudimo nekako održavati nekakav klasični, da. Eastbound and down, loaded up and trucking. Are we gonna do what they say can't be done? We've got a long way to go and a short time to get there. I'm eastbound, just watch no bandit run. Plesnjak.
kakvu glazbu večeras slušamo? Večeras slušamo... Odnosno, moram preformulirati, uz kakvu glazbu večeras plešemo. Pa stvarno možemo reći nekakvi klasici, to su, evo, kao što sam je spomenuo, i Alan Jackson, i George Strait, i Luke Combs i to. Takvi nekakvi izvođači, iako sad u zadnjih par godina se počela pojavljivati, nekako dugo godina jedna Dolly Parton, recimo, bila onako pojam za jednu žensku ikonu u country glazbi, i onda je nastala nekakva, hajmo reći, rupa, možda jedno 10-20 godina, 15-ak ništa se u biti nije događalo skoro, sa što se tiče ženskog dijela izvođačica, i evo zadnjih par godina stvarno, znači od jedne danas mega popularne Elle Langley, koju isto večeras ćemo imati, i od Lainey Wilson, na primjer, koja, eto, jednostavno su te dame pojavile i sa svojom glazbom donijele nešto stvarno kvalitetno i novo, i porušili su sve, dobili su sve hitove, su osvojili nagrade, sve, jednostavno su postale fenomenalno. Tako da, dosta je tu nekako uticalo, recimo, Lainey Wilson, na primjer, ona je i glumila, i onda sve te serije, počinju od Yellowstona i od svih, naravno, tih nekih programa, da tako kažem, i filmova, to isto malo poguralo to sve zajedno, i njih kao izvođače i naravno cijelu kulturu. A postoje opet i nekakvi, evo, večeras možemo i Ink čuti. Ink je, recimo, jedna mlada dama, tamno puta rodom iz Njemačke, koja do sad živi u Americi i krenula je u country, i to nikom nije bilo jasno, želimo ti sve najbolje, ali sumnjamo. I naravno, kad se pojavila, super je to sve ispalo, tako da, da. Plesnjak. To jednostavno nikad ne znamo ko je iza ćoška. Drago mi je da ste sad u ovom zadnjem što ste govorili pomiješali germansku i country kulturu, jer je moje sljedeće pitanje bilo o hrvatskom doprinosu ili hrvatskom primanju countrya kroz glazbu, kroz kulturu općenito. Kakvi smo mi u odnosu prema countryu? Banaliziramo li, razumiju li Hrvati? Evo, u Zagrebu smo Zagrebčani country. Ima li hrvatskih uradaka koji bi bili dostojni, evo, vašeg plesnog podija sutra? Ono što me neki dan jako razveselilo, a to je vijest da ovih dana uskoro koncert ima ni manje ni više nego Plava trava zaborava u Zagrebu. Točno, vraćaju se i evo, drago mi je da ste mi dali šlagvort, kako mi voditelji starog kova volimo reći. Plavu travu zaborava, dragi slušatelji, očekujte vrlo skoro u Plesnjaku. Prostite, najava. Naravno. Da, drago nam je da se vraćaju. Da, oni su 1. travnja u tvornici. Ovo sad izgleda kao reklama za njih, ali tak i treba. Mislim, stvarno uz zgodne goste, i to će biti nešto. Mi stvarno, doslovno kad smo vidjeli da je to onako kao, pa ili idemo onako, pa naravno da idemo, mislim, to jednostavno moraš ići. Postoje tu nekakvi manji bendovi koji stvarno se trude. Ovo sad stvarno nije ništa, ovo je sad stvarno moje mišljenje, ali nije ništa dogovoreno, ali na primjer tu su, ne znam, i Veni Vidi Viski, na primjer, i tu su, ne znam, Diddle in the Middle, koji sad svira u Metropolisu opet za par dana. To su bendovi koji stvarno, ti kad dođeš na te male koncerte, male, kad kažem, to su manji koncerti za manje prostore, ti vidiš da ti ljudi stvarno to sviraju zato što žele, ne zato što, ne znam, plaćaju račune od toga. I to je ta nekakva ljubav koja stvarno onak daje ti nadu. I onda tek ljudi shvate da kad se počnu baviti, pa čekaj malo, pa imamo mi bendove, pa imamo mi plesne večeri, pa čekaj, pa ima tu isto mišljenika, pa ima tu ljudi. Tako da to je u stvari puno ljudi koji dođu, kažu, pa ja sam htio malo plesati, onda sam shvatio da je vas milion, da se tu odvija cijela neka subkultura koja u biti nigdje nije nešto mainstream, koja se ne vidi, a u stvari pa vi postojite, i onda to krene super. Da, to je u biti najbitnije od toga. Da. Kaj vam je na majici? Na majici je logo naše udruge Barn Floor Molesters. To ime ovako nekad malo izazove reakcije čudne.
U stvari, Barn je naravno američki štagalj, da tako kažemo. Evo, imamo ga i nacrtanog na majici, imate ga i na fejsu, dragi svugdje. slušatelji, pa stavite srčeko za Barn Floor Molesterse, a ispod je, čiji su ovo rogovi? To su rogovi Longhorn goveda koji je tradicionalno simbol biti Teksasa, ajmo reći. Country Line Dance Zagreb natpisi. Da, to nekako... ne piše Teksas nego Zagreb. Da, naravno, mora pisati Zagreb. Barn Floor Molestersi su osnovani ovdje u Zagrebu, to smo mi. Za sada samo u Zagrebu. A Molesters je izazivalo onako, isto nekako onako obrve, da kažem, podređeni kao zašto ste to stavili u naziv. Zato što to stvarno je maltretiranje tog poda u štaglju, kad mi kažemo, kad se šalimo, jer to je stvarno lupaj, grebi, maltretiraj. I onda smo tako iz nekakve više šale je to nastalo kao, onda je to barn floor kao drveni pod koji je neophodan za dobar ples. Onda je nastalo Barn Floor Molesters kao, to je to. U prebetoniranom Zagrebu koji je u tom smislu implodirao umjesto da se lijepo i civilizirano širio i ponekad ljudi koji žive u gradu zaziru od ruralnoga, od countrya. Čini se da se situacija silom prilika u Zagrebu u posljednje vrijeme mijenja i da i štagalj djeluje terapijski s obzirom na divlju neplansku mahom betonsku gradnju koja mu oduzima rapidno identitet. Pa evo, bijeg ili spas ili predah u country identitetu dobro nam dođe makar ovako viđeno na majici. Nešto za što znamo da je građeno od drva, bez obzira na to što to i nije u realnosti. Slušaju nas vrlo često dragi slušatelji, plesni i glazbeni znalci koji su već u stanovitim godinama. Htjela bih čuti potvrdu od vas da godine nisu prepreka u country line dance-u, ako je moguće. Apsolutno. Ne da nisu prepreka, nego samim tim što u biti country line dance je, to mi uvijek ističemo kad kažemo nekakvim, kad reklamiramo ili kad nešto pokušavamo objasniti da kreće novi tečaj, nove grupe i to, a to je taj naglasak da u biti za country line dance to je grupna aktivnost, ali ne treba partner. Svatko pleše za sebe. To je velika prednost u današnjem individualiziranom vremenu. I jednostavno ljudi dođu, kažu joj, znaš šta, ja stvarno želim plesat, ne znam, ali suprug ne želi. I onda nemam se čim baviti jer koji god plesovi trebam partnera ili ću tamo dobiti partnera to, ali kad dođem na country line dance onda ti ne treba partner. Znači to je ta nekakva prednost. A što se tiče dobi, mi imamo, to sad malo ovako zvuči, ali ajmo reći stariji i mlađi, ajmo to tako se izraziti. Da, većinom su nama stariji članovi, mladi iz više razloga, baš kad govorim mladi, govorim jako mladi, znači nekakvi tinejdžeri ili možda studentski dani, to je dosta slabije, ali to je definitivna aktivnost. Naši članovi idu do sad na pamet da moram reći, do recimo 70 godina starosti čak neke grupe, što apsolutno nema apsolutno nikakve veze. Ali kažem, sadržaj je sav prilagođen svemu i svima i nije to ništa naporno ni fizički, a u biti je odlično i gibanje malo i druženje i fenomenalno. Tako da jednostavno nema starosne podjele i jednostavno mi imamo grupe koje su podijeljene po težini koreografija. Lakše, imaš kompliciranije, koliko ima godina i to apsolutno nema nikakve veze. Da. Nemojte se iznenaditi ako nakon ove emisije budete pomicali dobnu granicu još 20 godina prema gore. Gospodin Radoja Ivičić, tajnik udruge za promicanje country line dance kulture, Barn Floor se zovu. Provjerite i na našoj Facebook stranici, posjetite i njihove bogate društvene mreže, posjetite ih sutra u Albaharijevoj, ponovimo vrijeme. 18 sati. Treba se prijaviti, javiti. Na našoj web stranici znači postoji eventi koji su sad trenutno aktivni, znači treba odabrati da je to taj event, treba se registrirati. Mi to u našem žargonu isto zovemo plesnjak. Tako da, mi to zovemo plesnjak, ali evo, nas se to zove hoedown, ipak nekako tradicionalno malo se to tako naziva i to je sutra, znači od 18 sati do 23, Albaharijeva 2. To je prostor mjesnog odbora Knežija koji su nam ustupili. Zahvaljujemo se naravno
Tako da, evo, još jednom poziv za sve koji možda plešu kod kuće, jer danas je isto to dosta zgodno, upališ si YouTube pa vidiš koreografije koje ti se sviđaju pa učiš sam, jer nemaš možda vremena ići na treninge ili tako negdje. Tako da mogu nam se pridružiti ljudi, ali evo, kažem, registracija je obavezna, jer mi još imamo doslovno par mjesta, popunili smo broj, tako da na našoj web stranici treba ispuniti podatke, ja dolazim, da li sam iz nekog kluba ili nisam i doći će nas jedna osoba ili 5. Da. To je bitno jer ne možemo naravno imati neograničeni prostor. Naravno, traženi ste. Evo, vaša šihta kao i naša je od 18 do 23, petkom od 18 do 23, Penzić i nakon toga Plesnjak u programu Radio Sljemena. Prije nego što vam zahvalim, postoje li izrazi, nešto što vi koristite, sigurno su neki američki, dobro rekli ste kak smo rekli, hold down. Ima još neki? Hoedown je za Plesnjak. Pa u biti mi, nažalost, nije to nažalost, ali nemoguće je te stvari prevoditi. To je stvarno problem, prevoditi na hrvatski jezik. Ali evo, mi se nekako trudimo, pa mi dalje vučemo da je to Plesnjak, da je to da koreografije, da su to koraci i tako dalje. Korake naravno ne prevodimo i naziva je koreografija, to ne. To ostaje, ali ovo sve drugo da. I to je i čizma i šešir, mislim, trudimo se nekako da budemo razumljivi svima. Hvala vam od srca što ste bili dragi gost u Plesnjaku Radio Sljemena. S nama je bio tajnik Udruge za promicanje country line dance kulture, gospodin Radoja Ivičić. Hvala lijepo, pozdrav svim slušateljima. Marijan Čagalj-Tomski je realizirao večerašnji Plesnjak, čija je glazbena urednica Jelena Balenta. Ja sam Jelena Ucović. Evo, čuli ste, znam da se i vi radujete povratku Plave trave zaborava. Njome ćemo početi kraj ove emisije. Imamo još pola sata, dame i gospodo. Stvorite si svoj plesni prostor ako već niste. Počinje Plava trava zaborava i jedan blok hrvatskog kantrija na 881. Hvala vam što ste sve vrijeme bili i jeste uz Plesnjak Radio Sljemena.